thalai te hne na thu cha then ni na chun zom na tur pian thar na dik in chunga tui fim ka the anga in lo thiang hlim anga in bol hlo na zong le in milim te lakata ka tleng fa yang cheu thinlung thar ka peang chewa in chunga tharau thar ka da anga in ti sa ata thinlung lung anga sakchu kala bowanga thinlung ti sa anga nem ka pezo kang cheu Ezekiela bung som thum paruk chang som ni panga ni ruk midang hne na thinlung thar ma mo na lam soi thin tu tam takpo in he thu om zia hi an shelo fo thinlung thar ti lai taka hian thalai tam tak anin chui tlubok a om zia an hre thiam lo ani an thinlunga abik taka danglam na an be seya hei hi pian tharna chu ani antimai thin he ngai dan diklo tak awang hian mi sang tam tak chu ipiang thar turani ti thu hre thiam lovin chiat na lam konga anin pal tu cheu thin hriat na nilovin nung chang thlak danglam jok tur setana chuan mitam tak chu ril ru hlim na top khok an nei awanga piang thar thavia wa in ngai turin a hruai bo me ka ma se an khosazia chu ati danglam silo an thil ti du dan te chu ama ang tho alani a an nuna ra tha mu tur aom chuang lo rei tak an tong trai fowa an ril ru a lo lang ang chu an soi bok thin ma se nun thar an nun pui si lova bumin an omjok ani an khosazia chuan an du thu sambak apel lo triau vai vu chunga insa an awangin thlipui athoka an insak chu alian bo mai thin mitam tak chu mi in chu tiang ang chu kom danania tia an ril ruwa lo lang an soite changve turin thim thama an painok noka Krista ring tu te chuan an chan damna chu hlaule khur chungin an thok chuak tur ani ti hi an mu mai fo thin misual thiam lo chantir to chuan engemoti tur aneya simin rin na dik tak chu atilang ngei tur ani isuan thinlung thar chungchang thu asoi khan rilru nunna le taksapum engkim huap ati na ani thinlung ti danglam na chang tur chuan khovel ngai nat na kalsana Krista a insui nge tlat tur ani baka thinlung thar tumna thar le fui tu thar nei ti na ani thinlung thar nei chin chia na chu enge nundan thlak thleng ani mai ni tin darkar tin ma ni na thi san na hi ani sakhomi ni na dik tak nun puina mitam tak chuan na sang tak chel na hian rong bol na tak ai o zodonin an hre thina an hre sual na sa hle mai ataka nun pui lo sakho na chu alem mai ani sakho a danglam na le pian thar na dik tak chuan kan then rual te chunga mi arin omtir bur mai ani kan ni tin na a minrin omtira ti tak zeta Krista zoitu to phot chuan Bible zirtir na in ama mimal talen chu pathian na thokla ka asiam ti alantirang zel thel mi lovin ti tongkam hian Christian dik tak nun chu alu atne hle ang ina chu na sheom takpo ni se I tho dan azerin azom thei ani pathian na angin thokro hlim tak van mi ni na zaom tak nen thokla ma ni na thona a nun tam nei hi ani lalpa mitmua pomtlak min ni tir tu chu dik taka na thona hian leya pathian mi te zinga te berpo hi chunglam van ro rel na a aboi lian ber ani tir thei ani pathian fa te an ni na in Christian te chuan chanchin tha awanga anma anundan tur du thu samsang tak om chu thlen an tum ram tur ani Kristan in pa vanami athafam kim angin in thafam kim turani ati awangin thatfam kim na nun sang an thlenma lo chuan an du tok mai tur anyalo nun ti thiang hlim pathian thu hi zirlaya mangin a zirtir na thiang hlim takte hi inun puyang u ni tina kan diklo na te siam thapa zelin pathian ma chuan in ngai tlom le tride kin ikalang u khai ma ni ma siam na le chapona in kan tharau chu pathian hne na tangin ipothen heklowang u mi aya thazok le ro puizok ni chak na ril ru pusuang u dinga in ring chu phim khur ro se chutilo chu athuda ange korinthon khat bung som chang som pani
i du zong te chu Krista du zong ne na in rem turin tulut la thlamuan na le ha chol na chu alo thlengang ti chuan Krista mangai na chuan thinlung athunu nanga na tho chak na thuruk chu chandam tu pual alo ni to ang mi man mo thin thok thut chi te po Krista za ngai na riak chuan atinemin abeng dai thei ani sual ngai dam ni in riat na chuan riat thiam tur zong zong kaltlang tu Krista thlamuan na ape a Christian nun thafam kim do tu apiang ne turin na sataka beina a omang ngai dan in mil lo na te abo to anga abul velami te diklo na muthin tu chuan anung chang chu na sataka diklo jok angin ain mu to ang mi then khat thu tak ngai thla a Krista du lo zong in an omti in hringam an oma thiam lo chang nima se an sualte an sima Krista du sakna in ngatin ama arin na diktak chu an nun puya sual ngai damna an dongbok sualti ban sana thil thati an zira wangin pathian hriat na le za ngai na chuan an thang zel thin khovel thil kalsan tur chuan engemo an chan atulti an hrerenga aman an siar nuwa an hlo zong chu an thlira Krista an nei theina ani don phot chuan an hlo lepa an chiar ani Krista sipai rual zinga zialu aniveta indona chu an ma a oma phur takle huaisen takin chu indona chuan an pian pui ril rusu khlek le ma ni nomsak umna te dova an du zong te Krista du zong anga omtirin an zuang luta ni tinin athu an oi theinan lalpa zang ine chu an dila an dil ang chi a ti chakle tranpui an ni a hei hi pian tharna dik tak chu ani in ngai tlom le lom taka ama rin chan tu thinlung thar nei bok chu Krista tranpuina chuan a in ngatlata felnara chu anuna alantira tunma chuan ama chau alawin mangai to thina khovel nom sakna te po alom na ber alawni thin tuna ero amilem biak te chu pai bovin pathianin achunga thunei na achangta angai nat em thin sualte chu a huat ber anlo ni a thiang hlimna kong chu nget takle tumru emin azo ta zel zok ani the youth instructor September ni ruk sangkha zakwa pakhat setana phuana hrui hreom taka na tho ngai thin le sual nom na te hi setanan athangami a ona hrui ani thil sual ti aya thi thangjok te chau chu rin om tlon chuaka mu anni ang Testimonies for the Church volume pangana phek somnga pathum nula lepler tana thuron kumma salama ichanchin rap thlak tak tak zia na chu vanlal berle sual na nei lo vantir ko chiar sen lo te ma a keusa dia mada ani ingai to na le thil ti te iril rubol hlo tak le poisak nei to lo khopa i beidon na te chu mihring laka chuan i thup thei ani ma na ma se i thil ti te berthleng khan pathian mitmua chuan honsa vek ani ti hrengreng ro vanrama chuan i chanchin sual kai dum zia na bu inaya i thil ti sual zong kha zia lu vek anni pathian chuan thin ur takin a en che a ma se vei om po in ilang lova i bodan le omdan chetak te chu i hre pha khek lo achang chuan i han in chiril ruve de bokna a i chapo awang le ma nia om theya in ngai na ril ru khan a hlia le thina chu chuan i chia le thriat na in azil na che chu alo dal tla thin ani nuam chu i ti hau lo ma se dal tu om lova i du anga i om chuan hlimdon ria vin in hreluya iwa khongai thlak te lul idin mun chu eden huana evidin mun angchi kha ani pathianin a khoi po khoi lo tura ati an khoi zeu chuan thina athlengang tia a khap thei ngei mai chu ei se din mun sang zo ka ding tura ai ngai tlata a eya eden ro puina chu a chan pha ta zok ani ril ruwa thil suang to na hi thunun tur ingai to na kha I thunun tur ani a ol sam hau lawang in khar khipa na sataka beilo phei chuan I hlotling don lo
ma se pathian chuan mi pa ngai chin zong te ti tura be sei chu tinge turin adu tlat si che ani iril ru le ngai to na thunun chu pathian chunga imo phurna ani tlat suang to na le lova I chen fowa iril ru chu thilbol hlo lam ngai to I phal sakreng chuan pathian ma ataka thlentir ang chia thiam lo chantir ilani ang hun rem chang nei lo awang chawa ataka chantir lo an ni awangin tuk zana thil ni thailo pui du thu sam vak he thil chin thalo le hlo om tak ani vai khat chin thana nei ani to phei chuan sim thailo deuh tho ani a ngai to na thiang hlim le sual tel lo thu pui sang jok lama ril ru apek thailo deuh tho bok I ril ru chu I thununa I tharau ti bol hlo thei ngai to na ten om le chapo taklaka event thei nan imit I beng le hriat na dang zong chu rin om takin vengang che he na du om tak mai he za ngai na thil ti theina chawin a thok zo thei he milama hi chuan chaklo tak ini chak na le du na te thununin iti mo a ilulul em ba ka I huai sen hle mai pathian za ngai na in I thin lunga mun anei lo pathian chakna chawin felna man ruwa aza ngai na dong tua a in siam tir thei che a pathian chuan ingai to na chau ni lo I chak na so sang takle ril runo takte po thunun turin adu bok che I chan dam na po hetiang thila in thunun na hian a in ngathui hle ani chak na so sang le ril runo nei tlat na he na thok tu thil ti thei tak an ni a man sual ani a miril ru diklo devada ani a om lo na tura a om phei chuan I chiat na tura thok tu chak tak ani pathian tel lo nun beidong le be sei bo thak khopa ti chevek tu tur che ani chak na so sang le ril ru no riau na te hi chia le thriat na le nun dan thapa ngai thu nuaya a om don chuan suang to na chu a thalam zong le atlo tur lam zonga thunun tur ani icha tuan du zong chu ti sa chak na mai chama hlan mai thei ini to awangin din mun hlo om taka iding me ka ti sa chak na chuan inung chang zong athunun tran der to eng chak na chi nge nia chak na bol hlo le chiat na mole ti sa chak na so sang he I ne lo phot chuan inu le pa te nun iti hro omanga ilai zon te tan za na le lungai na I thlen anga inung change po hlovin vanram le chatuan nun na chu I chan don ani hetiang ti tur hian in ring to em tu na idin na khan chelowa ding ri turin adu che ani ima loka hreom na le thi na awma wangin inom chen na konga khan pen khat po in ma son to su ichak na le mangai na te kha I thunun lo chuan I bulvel mi te hmuwa in ti ming chenge anga I dam chung dai nung chang mual pho chezet a thlen sak don che ani nu le pa te thu oi lo lul vui mui pureng mai le bol hlo tak ini he nun re thei thlak zet mai hi thei ei thiang lo eira ani a nangpo atur ma sapol ini mipa ipak hiama iti ti tui ber anni thin lunga khat liam ka in asoi mathaya bungsom pani changsom thum pali ithil chin doklak to chu nangma thunun tur khopin alo chakta a ithil tumle chak zong te iti hlotlin theinan mi bumdan izir atul ta hial mai ani Testimonies for the Church volume ni na phek zanga sumruk atanga zanga sumruk pani